अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल खोपैया चाँगुनारायण नगरपालिका या दुवाकोटे देखिको वीर अस्पताल नुगु भाउने लागि माग पूर्वाधार थथे देखे जाय लागि स्वापुदुगु निकाय त निर्देशन ब्यादिल देखे ज्या थाया वंगु मंगलबार अर्थमन्त्री पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत लिसेया पिनुगु पुचल अनुगमन लिसे निरीक्षण यहाँ दिएको ख मन्त्री पौडेल विद्युत प्राधिकरण या मुख्य कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साकेत देखे जाय लागत नीति मागु मतया था तार वो ट्रान्सफर्मर गुक्थ मागु ख वकथय थथे ज्यान्याकेतन निर्देशन ब्यादिल अर्थमन्त्री सडक विभागीय प्रतिनिधि यात मनोहरा करिडोर जुसे दुवाकत वैगु सतक हो सल्लाघारी जुसे देखे ज्यातक वैगु सतक यात नापाङ्गु ल्याख तया फुक्क ज्या यात तक धयादिल खोपैया चाँगु नारायण नगरपालिका वडा ल्या 2, 3 व 4 छ थ्याम न्यास व नेहगु रोपनी लगा वीर अस्पताल भवन देखेको जुसान डिपिआर तयार जुई मफुले ज्या न्या मफया ख